Ka East West Group of Institution Bangalore, ka khot admission nakamta ka nursing but paramedical course, ka bala itho da ka Indian Nursing Council, ka buy admission ka badunatam, but she's pa percent ka jinyokam. Pila ru ban apply da ka education loan. Kajinga kisha thangan uba Marshall SB Biam, President ka Jaintia Coal Owners, Miners, Suppliers and Workers Association JCOM SWA, kadang yai beteng hadu kanop hai singi jaga artarik jeleo araja arpun riu. Kumban chupan kenmau, hakasita re ujeleo araja arpun riu, uba Marshall ula syapan kenriak no na pelau ke office u Deputy Commissioner ke East Giant Hills District, namar bu syam layo ajingbet ban syong syak thangan ha katega jaka. Menta kesengi kiseng long keme kiseng balang bat kat tu kat ni ki wahe chnong kilalek ban ai man sim bat ban ai jing kershan yo ba Marshall haga jaka budang song syak thangan Harambai Road haba kran sekilat pathai kubor ba Marshall ulo ong ba hadu menta kapor ka jinglong jingman ka met ka phat jung u kadang biang bolo pen pau ru ba jing syak thangan jung u kan nang yai peteng tat hadu ba ka sarkar kan shimrai ban ai lat ban ti no yo do yong kembalong meta tangan nang biang dan te ye bela syai bela sini tengam la bantip menta kadang semua biang ye ladi bat kini gajing syak than kadang yaj baik shkman nam call off re ka namar ba kan ban patrai ke sarkar nam ta du yong banti nam shong thai de ngan syak than baik hadu bangan ye ansar na government kam menta ngem dan kai long feel kalong peacefully hi kemudian kai ba long mi krit lo anedar ke game pendon ke kelong song sup song sanyang ni kibun ma kibawan ai eduk gilom kemi na wapung skuru pung senong dum cermin te nang tana nang katega don gawe ga hima sutnga youth federation presiden jongka o nang sup nang tudu kilawan Namba pero na setengah keleng-keleng di ba hap jencek ke wanai ke jingsan begina. Tum juga HNYF sapil klaim lo lawan wanai jingsan hi. Gun kibriu kibula wanai jingsan ya. Kala don mentala arp kendai kentatam. Ngatem tiap meta tengam don plan ke ngan rai be syak than shwa. Hado ba deka khot ke government ke bagan ikren kamat jong ben bah duyong dengan rasa than shwa mata ngam dan issue ke ban perkhat dik Nakaliang jong President Kahinyo Trap Youth Development Council HYDC East Giant Hills District uba mi salanto ula ang babaro kaperthai katip baka East Giantia kadeke district kabrius pa baha hakimar po khando khamtam haudo yong ula keliru balai ba kebor penyak district kamsyam la ai jingada ban jingerap yo ba Marshall ban syongsha tengana pelau ke office Deputy Commissioner haba udeu trash nang bat dei ubri ubawan na sebar ke district shu ula kerpat babaro ki badan benta hak akam khayi do yong bakin wan sekmat ban ai ke jingkershan namar lada omla ban ple biang yo do yong ke district hi kan mat ye ke jing ka bakrau ikble yo ma wa da man win khro yong district yong I wa da hun hadu sha thangan ne benta imlang salang yang ka nongkong chap ka majing tip yang perthai ro awi jing tip yang ka to isentia to warius patam de bentau muyong tu ma hiwani rai wada u to da kularu wa cha thangan klembo por ne menta wa ka sarkar yo pa yo nin na jing syau si ye ikam ka HYDC Isidential District nelanga kom presiden nin pa praje khende je pa ya tu media nin pois ni tum yo porau chong itu mkama jing syam si i kam ka HYDC hi wa udisi wa dara yo ma wam chau chong cha thangan utai wa ni dau wa ka distrik yang I wam cha yo ma wam to bru para untuk bru na bar distrik na liang yang I kap ga HYDC Isidential District I kerpat juri ya udisi im kerpat yo nu kerpat udisi la to u khang muyong tu ong ngaw khang muyong na iu kwa iu cha thangan ni benta yong ipat ba tengah ini umyok keten kelam Jibon kuda yakikon yong ka East Giantia hi warok kawi hadu unong jet muslet hadu unong tik muyong hadu unong ya truk hadu unong ya four wheel hadu unong ya pick up kud yaki waki to emlang ki sirup wa uma ni benta wa I kam ka senla da kerchani yakani wato tibi la dam wa muyong warok ka Giantia to yap ko te daw na kaliang yung ikam ka HYDC Isidential District ilo emlang ma met bat sngi
siau step imet em lang wa u chongi wat kat wa ma warang cha thanganu ile ya sa thangan lang wa u nakaliang i kam ka SYDC Habatin pej bahagi kishap kashap plus F Ka plus F? hakabam bangibam dunaki eki batte ye kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashap plus F hakajing som yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayen la icon diat bada ka bathau bha kam khta i ka dur jingki mar bam ka jing ma lani ka rukom shed yaki balehi banai kita kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta ka sngi Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya